Maloyo familia gana boro e gwenge ma Kinango e kaunti ma Kwale dhi yudo konyruok kawuok kuom chenro mar loso pi madhi muonyo omenda maromo Sh159. Chenro no mitayo gi piny owacho mar kaunti ma Kwale biro kaka achiel kuom yore mag kedo gi oro makwako gwengego kinde ka kinde. Gavana ma Kwale Fatma Achani owacho ni yawo mar pi bende iloso e gwenge ma Bang'a, gedo mabiro timore kuom thuolo mar dweche 8 mondo mi pi ochop e gwenge ma jodak nitie kokalo kuom fereji, ka omedo ni pi mawuok e yawo Nyalini biro konyo jamni kod chenro mag pur bende. Mwanzishia mradi wenu huu ni mradi wa milioni 159. Ni mradi ambao umechangiwa na county government na World Bank. Tunatarajia mradi huu uchukue miezi 8. Si ndivyo? Tunatarajia ndani ya miezi 8 uwe mradi umekamilika. Maji yanapatikana kila mahali. Ili maji yatolewe Nyalani yafike mpaka Bang'a, na hapo si mwisho. Maji haya mpaka mwisho yatafika Kinango. Sehemu za Mandimu upande wa Navaya pia huko tutafanya miradi watu wa Mandimu wapate maji. Kila mwananchi wa Kwale, sisi malengo yetu ni kwamba akaweze kufaidi serikali. Sisi wa mama ndio tunapata shida wakati kukiwa na kiangazi. Hata kusipokuwa na kiangazi, misara yetu huku iko mbali. Kwa hivyo sisi ndio tunapata shida. Na kama maji yamekuja hapa karibu, sini kutoa shukrani kila mama. Bora tusaidia na maji, tunanyeshwa ng'ombe zetu, sisi wenyewe tunachota, tunaenda tunakunywa. Alafu tunachota hapa, tunachota na mandoo, tunaleta shambani tunamwaga. Chiemo makony ma jatend piny Kenya William Ruto nosidho ayanga ndalo 2 mokalo ibiro chiwne moko kuom jodak ma kaunti ma Isiolo ma oro okelonegi kech mokalo.